Nawguralkom il-ġurnata tajba l-lum ninsabu flimkien ma l-iskwadra marittima tal-Forzi Armati ta' Malta. Ħin għadhom kemm daqqu l-4 ta' filgħodu fejn ma l-iskwadra flimkien ma l-patrol boat u l-kru tal-patrol boat il-P24 se nkunu qegħdin nagħmlu il-ronda madwar il-Kosta Maltija. Flimkien ma l-kru se qegħdin naraw x'inhu x-xogħol tagħhom matul is-sigħat bikrin ta' filgħodu. Skwadra marittima tal-Forzi Armati firxa wiesa ta' dmirijiet, inklużi il-ħarsin tal-kosta. Noħorġu mill-port il-kbir sabiex issir ronda fuq Herds Bank. Bħala direzzjoni qed nippreċedu għall-Area 4 li tinsab jisu ġixmili barra minn Marsa Skala li tagħti għal fuq Delimara fejn isiru bunkering u ħammorru niċċekkjaw xi vapuri biex nagħmluhom verbal challenges. Herds Bank hija din l-erja ta' hawnhekk hija l-erja fejn kemm vapuri li tistennew jew xi ordnijiet mingħand l-aġenti tagħhom jew għandhom xi ħsarat qed jistennew xi nies biex jitilgħu abbord fuqhom biex jagħmluhom it-tiswiet, jew tistennew jagħmlu xi survey, jew inkella qed jistennew il-bunkering jew il-conveyance id-lanix tal-conveyance biex joħdulhom ikel abbord, xorb, ġifier bħall-ilma, affarijiet li jkollhom bżonn għall-esiġenza ta' kuljum. L-erja ta' Herds Bank testendi jisu minn 10 mili sa 16 mil skont l-erja li jkun hemm bżonn. Kif qed naraw hawnhekk din hija roqqa ta' vapuri hemmhekk hemm mal-20 wieħed. Sakemm inkunu ħerġin, Staff Sergeant Xiberras jispjegalna ftit x'wieħed isib abbord il-P24, patrol boat tat-tip Austal li nxtara mill-Forzi Armati fl-2010. Id-display ta' faċċata huwa l-ECDIS, l-Electronic Chart Information Display System, li bih ninnavigaw speċjalment meta nkunu viċin l-art. Ittina id-dwar kollha ġifier bħal cardinal marks, safe water marks, kollox. Biex nkunu nafu x'hemm madwarna bħala font ukoll u ittina wkoll daħla tal-bajja jew bajja ta' Malta tal-Kosta ta' Malta. Din naħa għandna radar li bih nkunu nistgħu nagħmlu safe navigation, nkunu nistgħu niddargitjaw u naqbdu xi contacts li nkunu qegħdin nippruvaw niġru wara jew xi affarijiet oħra u li jtina wkoll li radar jibgħat signal ta' dak il-ħin x'inhu jiġri madwarna. Nersu qrib Herds Bank u navviċinaw il-vapur San Felipe waqt li l-bombardier Mark Tabone jingħata l-pożizzjoni tal-vapur u jimmarkah fuq il-mappa. 35 degrees, 51 degrees, decimal 258 north. Decimal 58 north. 014 degrees. 014 degrees. 38. Decimal 66. Decimal 66 east. Jgħidlek x'inhu jole? Cargo. Malli nersu qrib il-vapur, il-bombardier Tabone jagħmel kuntatt mal-kaptan tas San Felipe. San Felipe, this is Maltese patrol boat Papa 4. I'm calling you on channel 12, you read me over. Hawnhekk isir il-verbal challenge. Good morning, sir. To whom I am speaking over? The chief officer. Mr. Harbour Master, Nauta. San Felipe, this Papa 4. Your port of registration, over. Port of registry, Hamburg, Germany. Your IMO number, over. IMO number 911960. Your international radio call sign, over. Call sign Delta November Echo November. San Felipe, Papa 4. The length overall and breadth overall, over. Length overall 166.62 meters. Breadth 27.4 meters. San Felipe, this is Papa 4. Your last port of call and the date of departure, over. Last port of call was Misrata in Libya. Date of departure 09 May 2012. San Felipe, how many persons on board and their nationalities, over? 21 persons on board, 7 German and 14 Filipino. San Felipe, Papa 4, what type of cargo you have on board, over? I have general cargo in container. San Felipe, this is Papa 4.
Thank you for your cooperation. Wara li jikkonfermaw illi ma hemm xejn ħażin fuq San Felipe, inkomplu bir-ronda. Waqt li nkunu fuq il-baħar, issir ukoll spezzjoni fejn hemm il-magni biex ikunu ċerti illi kollox jinsab sew. Fost ix-xogħol illi jkollha l-iskwadra marittima matul is-sena hemm salvataġġ fuq il-baħar. ġibu l-kassa, ġibu kollox, xan rescue. Il-kaptan tal-Melita 2 jagħmel kuntatt maċ-ċentru tal-operazzjonijiet. 0 Melita 2, over. Melita 2 ħerġin issa fuq dak id-detail, over. Il-lanċa ta' tfittxija u salvataġġ il-Melita 2 toħroġ mill-bażi marittima. Persuna li kienet fuq dingi tħossa ħażin iżda jirnexxila tasal sal-bokka tal-port il-kbir. Fuq post tasal il-lanċa il-Melita 2. Wara li jingħata l-ewwel għajnuna fuq id-dingi, il-vittma tittella fuq il-Melita 2. Jittieħed lejn il-bażi marittima tal-Forzi Armati f'Taġbiex. Lura fil-bażi marittima, il-kru tal-P24 itemmu ix-xift tagħhom. Jitrakkaw mal-moll u qabel jħallu għax-xifta warajhom jiċċekkjaw illi l-patrol boat tinsab fi stati li tista' tintuża matul il-kumplament tal-ġurnata.